nawe ntande nkubahereza no kugera anti bafokasinga kusoma kubanya uko narigiro mu isomero birote binabirenyine byona bikafa Namichwe nomombi kinyamwingi abatungerenda ombwire bwa COVID-19 obwa mashomero gabire gariyo mukeshereko ahabwe ndwara ya COVID-19 omu Uganda. Omushogu najango kutwara endeji kukashaza mwe biroto bye kandi obwa hati amana gatiro mbuhinji okwenda kwebisaho. Tamaye kunda jya kubanyowe nkani impora ni nkunda kusoma. Nareba to unagerenda nibyo kusoma byatandika ku ntama narebe biroto byanje bitarayikiremo nani nyanda kuba nansi nawe ni impinga kandi umusiza wari umbye mukono nayombeka impinga bihimba ebinyoga ebitori nanoboro byona Scovia Katushabe nyina wa Namichwe najango cyabira hamuhara kikamushasha bitu bwanyuma akamusasara kandi yayetegereza ecyo muhara yabire narabamo. Omwana akaba ayununda ya mezi abiri yiza yangambara kuyangambire buza kikanyizi tinka kubihanga mukasemera ubwo musahezo weza cyangora kubi na abo kuba ine binabere ni musubira mu kugira ngo nimbasa kunanka nimbasa kumfuna narengo byarema konka umubwire buke kiratwire bwire bwinshi nareba ngo cyosire ni kibaho kanagaruka nayishika ngo n'ubukira cyabaho ejuti yaba muheru hona nabo mu district ya Chenjejo Noili na Baguma agatamazina gegonyini najangu nayimuko mu turuturu okutebekanisiza omwana we owo mwaka gumwe owari kusigira omunyambabazi kumureberera atyo akaza hishomero. Yantuaza mugano yaleterize kale yalesema kuba akavuna na komisikiwa kuzini nawe nge akabanya sikini akayange bidilewa yalewa bintu kuba nampe bitwe kale na sasa na mali kinchundu kwa dalili yalete mmoja akabanya sio na mbeka na ndio sekinda yego muje azuire ngende nagezwa sana kama Omushogu ariyo musiniya ya katano kandi nashoma mathematics, economics, geography na information communication hamwe na technology kandi aine kiroto cyo kuhinduka omushomesa. Bitebi okumuhikaho akahambwa ombona kubwendwara ya COVID-19. More Harriet Nijira, Community Development Officer wa district ya Kamwenje na jango mbwire bwa COVID-19 bakahandika abana babishe 10 abari hagati y'imyaka 12 ni 18 abaatwirenda ombwire wa COVID-19 kandi shongeji ajegamza habworo maka hamwe no butafayo obwabaziro. Nindeba ngo umaka gitu haramwo bworo burengeserisa abazire abingi tibine bweko noshanga yareba ngo mukakishikagira mabe rero mutabano wananka umubyiga yagira ngo nakenda aho narahuka kugira ngo ambishika yagiro micwe okuzara kanabasa mwenda mu mutware oshanga abazire nabo bashweza abana babo bakira bato. Ekigombe ekyabashomesa ekya Uganda National Teachers Union UNATU barukurabo mu program ya Simameni batwire n'bayamba habichi abarukurgo mu ishomero obo baruko bakwateraho nebukoreso. Ahindi kugambira hari hamashomero agalimu abana abo abatwire bakazara bakashwa bakagaruka. Itwe nka Uganda National Teachers Union twine project bari kweta Simameni eriyo mu districts munana omu mashomero 28. Target yitu yeji project ne target ngomwana wo buhara azaharurengo rwa secondary schools.
project ya Simameni obwa hatine koroma district munana nka Kamwenge, Cyenjojo, Kibare hamwe na Kyegegwa omuri Burengyerwa-Izooba kandi ezindi ni Serere, Ngora, Kumi, Bukedia, Omburugwa-Izooba kandi buri district biinemu amashomero 3 tukabagurira pads eziba reusable pads ezo umuntu ari kubasa kukozesa kozya kumara umwaka. Twabagurira ibitabo, twabagurira bwa peni na mathematical sets ukugira ngo twereho nangwa ago mashomero guturimo buri shomero tukariha miliyoni 8 ukugira ngo at least abaharanka 50 nabari ku rugumuka ziriye zibari kugira ngo nibe yaguzo rugusyo kugira ngo babase kukwerwaho tamu ya kabiri ne ya kashato umwaka batashashura begere busha. Okurujira report ya United Nations Populations Fund abana batungirenda ombona kubwa COVID-19 bingane mtwaro 55 2035 omwaka gwa 2020 hamwe no mezi mukaga omwaka gwa 2021 beitu okuhendera omwaka gwa 2021 ombaro ukabagwa yonjire okwika habiche emtwaro nkaga nena kenda ruenda 55. More Harriet Njira District Community Development Officer wa Kamwenge na jango kitongore cyo bwegese kinduremu aha kushomesa ebyo mbonano kutara kugenda ha myaka na risheberasi byabeji na nintero muranga abebwo byo bwegese ngo topic ya sexual reproductive health bana bagishomesa mu primary barece kureba class barebe myaka ngo mwana na yaba ryo mu P3 P2 yagize ramabere yabire sexual active babaso kumwegesa amanyiki kugenda misho batakarinda ngo abanze akom P5 na P4.